Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke lisakuphethe kahle-ke usuku-ke laphana-ke mina ngizocela kuwe-ke lana ukuthi-ke uma kuwukuthi usamusha-ke lona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke uyaqala-ke ungena kulona-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ungalicindezelile-ke ibhathini subscribe nje biza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke eshisa bhe ngizolokhu ngikufakela zona-ke lona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungakuphothi izinto ongenza-ke njengamanje-ke ungabe ngikucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulesi lona-ke namhlanje kulethile-ke udaba-ke olushaqisayo-ke ngendlela-ke isimanga-ke laphana-ke isihluku-ke izolo endaweni yaseSikhaweni kunqunywa udokotela wakwaNongoma umqala washona. Imibiko ithi udokotela osuke kwakhe izolo wavakashela eSikhaweni kumngani wakhe onesitudiyo sokuqopha izingoma eRichards Bay. Ubethi naye ufuna ukukhipha isingili. Ufike khona baphuza kwaze kwasa namhlanje. Abehlezi nabo bathi uphume eyochama wangabe esabuya. Bathe babembheka watholwa esebulewe. Kukhona nabatshelwe ukuthi ubonakale ezinquma yena. Bese-ke kusho-ke abantu-ke laphana-ke besho-ke imibono-ke ehlukile-ke laphana-ke kodwa-ke yena-ke ubenqunyiwe-ke laphana-ke emqaleni-ke wase-ke wadlula-ke emhlabeni-ke lana-ke. Mina ngizocela lapha ungene ema-comment section usho uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza nje into-ke elungile phela-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ungalicindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ey'shisa bhe ngizoloku ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.